إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allah Taala'nın qalawmenen 3 negiz kitabının 1-ci және 2-ci kirspelerini ayaqtadıq. Endi осы 3-ci kirspeni Allah'ın qalawmenen başlayımız. Автор Allah olsun rahim qılsın aytadı: "İ'lem arşadakallahu li ta'atihi annal hanifiyye millete İbrahim'e en ta'budallaha mukhlisan lehu'd-din." وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Mağnası bil, Allah seni özünün kulçığına yoldasın. Hanifiye degenimiz İbrahim aleyhissalamның millesi ol amallarında yalnız Allah'a ihlas bilen kulçuluk etu. Allah Taala bükül adamlardı osu näsege buyurdu. Және осы нәрсе үшін жаратты. Allah Taala айтады: "Мен жиндар менен инсандарды тек жалғыз өзімге ғибадат қылулар үшін жараттым." Маған ғибадат қылу деген сөздің мағынасы мені жалғыз деп білу, яғни таухид мағынасында. Allah Taala бұйырған істердің ең үлкені таухид. Ол Allah'ını kulçulukпенен жалғыздау. Allah Taala қайтарған істердің ең үлкені ширк. Ол Allah'дан басқаға дуа қылу. Бұған дәлел Allah Тааланың мына сөзі: жалғыз Allah'a құлшылық қылыңдар және Allah'a еш нәрсені серік қылмаңдар. Осымен автордың сөзі бітті.